Ahoj. Čau. Službičku. Službičku. Ponúkaš tu službičky? Áno. A čo za službičky ponúkaš? Fajku máš za 20, sex za 30 a kompletku za 50. Tam máš fajku a sex. Uha. A kde to? Na ľavou stranu by sme išli a v aute nebo vonku. Aj. Jako na ľavú stranu myslíš kam? Ako Smer úplne preč? Čachtice. Na Čachtice? Aj. Ha. Koľko si hovorila? 20? Fajka 20, Fajka 20. sex 30, kompletka 50. 50. Bohača, no. Mám tu tak 10 eur. Za desinu čo bude? Nič. Nič? Bohača. Tak to jedine, že by som sa vrátil, až budeme zase prachy. A ty tu bývaš takto furt? Každý deň. Každý deň? Keď je pekný, tak každý deň, no. Preboha. Aj cez víkend? Aj cez víkend. A v nedelu? Aj v nedelu možno. Ty nemáš Keď voľno? nie, tak cez telefón zase. Aha, no dobre. Dobre. Tak zase niekedy. Dobre. Čau. Čau. Aj caramba.